Banyarwanda, banyarwandakazi, nimupende nanone kuri YouTube yanyu. Uyu munsi ndavuga ku ngoma y'igitugu mu Rwanda. Nsubire no ku bikorwa byayo bibangamiye imibereho ya muntu mu Rwanda ubwaho, mu karere ndetse no ku isi hose. Mu Rwanda hari ingoma y'igitugu iyobowe na Kagame. Imyaka ubu igiye kuba 30 no kurenga. Abanyarwanda barakandamijwe kandi banarambiwe kuba ku ngoyi iyi myaka yose. Leta y'igitugu ya Kagame, abanyarwanda babuze ururimi bayibwiramo kugira ngo yumve neza ko barembejwe n'igitugu, kubera ko inzira za demokarasi zose zafunzwe rugikubita. Kuva nibura mu mwaka w'1995 leta ya FPR iyobowe na Kagame itari yanashinga imizi, igitugu, ubwicanyi, gufungira ubusa no gutoteza byari bimaze kwigaragaza ku gipimo cyo hejuru cyane. Guhera ubwo muri 1995 abanyarwanda b'ingeri zose, cyane cyane abakoranye bya hafi na Kagame ndetse bakanamushyira no ku butegetsi, bo mu moko yombi, haba abahutu cyangwa abatutsi, batangiye guhunga iyo ngoma ya Kagame y'ubwicanyi. Abenshi Kagame ahita bakurikirana kubica huti ngo hato batajya kumena amabanga y'ubwicanyi bw'indengakamere bazi yakoreye abanyarwanda. Abenshi muri bo icyo bazize ni uko basabaga Kagame guhagarika ubwo bwicanyi. Abandi benshi mu bagejeje Kagame ku butegetsi, baba mu ngabo cyangwa mu basivile b'abanyapolitike, ubu nyuma y'imyaka 30 no gusaga bakomeje kugaragurishwa hagati mu gihugu aho babayeho nk'imbohe. Mu gihugu cy'u Rwanda buri munyarwanda wese abayeho ku iterabwoba rya Kagame. Muri ibi binyecumi bitatu Kagame ategeka u Rwanda ku gitugu, ingoma ye yashimuse ikomeza kwicira abanyarwanda mu bihugu byo mu karere, hirya no hino ku mugabane wa Afurika no ku isi hose. Abantu barashimuswe, barishwe, barakomeretswa, baraterwa mu mago yabo. Imiryango irasenywa. Ibi byose byagiye bikora muri ibihugu bikurikira: for example, South Africa, Mozambique, Zambia, Angola, Zimbabwe, Tanzania, Kenya, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'ahandi henshi ku isi. Leta ya Kagame yagambaniye
itera ubwoba, iraroga, iteza akavuyo n'amacakubiri hagati y'abanyarwanda bayihunze n'abandi banyarwanda batuye mu mahanga yose, ikoresheje intore itoreza mu Rwanda no mu mahanga, yarangiza ikazidiporoyinga mu mahanga yose, ibi bifashijwemo na za ambasade zayo, ngo zikomeze zihangane n'abatavuga rumwe n'iyo ngoma, ari nako zinabatera ubwoba aho batuye hose. Ibinyoma byahimbiwe benshi ku bahunze u Rwanda n'abatavuga rumwe narwo, ndabara ingoma ya Kagame. Abenshi baraharenganira mu bihugu bitandukanye, mbere y'uko iby'ingoma ya Kagame bitari byagatahurwa neza. Abakozi ba Kagame mu mahanga yose ubu abenshi baratahuwe. Abo Kagame akoresha amahanga yose hirya no hino, harimo abasirikare ba DMI, ubu yiswe Defense Intelligence, bayikorera direct, bari hanze muri cover y'impunzi, abanyeshuri, abadiplomate n'abandi. Hakabamo n'abahoze ari ba DMI kera, bakomeje uwo murimo bakawukomereza mu mahanga batakiri mu gisirikare. Abandi bari muri abo bantu ba Kagame bakora ibikorwa bibi hanze ni abapasitori Kagame akoresha benshi hirya no hino, harimo abagore, abakobwa n'izindi ntore zatojwe amabi yose menshi. Ibyo byose ndabamenyesha ko byamenyekanye, kandi mu bihugu byose izi ntore zirimo birazwi neza uko bimeze. Leta ya Kagame kuva mu 1996 yateje intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ishyigikira imitwe itandukanye irwanya iyo leta muri imyaka ishize yose. N'ubu ntiriyahagarara, iri kumwe na M23. Leta ya Kagame yateje umutekano muke mu karere, cyane cyane mu gihugu cya Uganda. Yashyigikiye abarwanyaga leta, yivanga amatora y'1996, nyuma iteza intambara muri za Gisangani, nyuma ya Gisangani kugeza ejo bundi ahangaha bafunga imipaka, u Rwanda n'Ubugande ruba mu ntambara y'ubutita. Kuva mbere no kugera mu 2015 yateje intambara mu Burundi, Kagame ashaka guhindura ingoma ya Nkurunziza, kandi n'ubu aracyashyikiye izo nyeshyamba zirwanya Burundi. Yateje ibibazo muri Tanzania bituma abanyarwanda batuye batotezwa, baranirukanwa, bagererwa nabi, abandi bajugunywa hanze y'imipaka, bamburwa utwabo twose. Kubw'iryo yobora n'igitugu rya Kagame n'ipfobya ry'uburenganzira bwa muntu mu gihugu, mu karere no mu mahanga yose, nk'uko mumaze kubyiyumvira, Kagame abanyarwanda
n'amahanga baramuhazi. Ni nayo mpamvu ahora yihanizwa n'isi yose. Ibigo bishinzwe iby'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, za leta z'Uburayi, ingero ni Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa, Noruvaje n'ibindi bihugu by'Uburayi. Ku yindi migabane harimo United States of America, Canada na Australia. Ibyo bihugu byose, izo leta zose, ntabwo batigeze bihaniza leta ya Kagame ku kibazo cyo guhohotera ikiremwamuntu cyangwa guhonyora uburenganzira bwa muntu mu buryo butandukanye. Rero ejo bundi aha Kagame yaje gukora amahanga mu jisho, yigira igihangange nk'uko ahora yibeshya, ashimuta umuturage Rusesabagina, umuturage w'andi mahanga. Banyarwanda, banyarwandakazi, gushimuta ni icyaha mpuzamahanga, gihanirwa n'amategeko kandi gishobora gukurura ingaruka zikomeye, zirimo gukomanyirizwa, zirimo umukuru w'igihugu washimuse kuba yabiryozwa ubwe directly. Rero Rusesabagina unenga ibikorerwa mu gihugu nk'uko nabirondoye haruguru, akaba yarakanguriraga abanyarwanda guharanira impinduka buri munyarwanda wese yarota kuba yageraho. Kagame yaje kwishora ngo agiye kumucecekesha nk'uko yamenyereye kubikora. Nuko mu kwezi kwa munani kw'ibihumbi 2020 ashimuta Rusesabagina amukura Dubai hakoreshejwe ikirura kiyambitse uruhu rw'intama. Umugizi wa nabi wise umukozi w'Imana ngo ni pastori cyangwa bishop, uko yakwita kose. Rusesabagina yajyanywe mu Rwanda ngo Kagame yereka abanyarwanda ko ari ikinani cy'igihangange, maze Rusesa acirwa urubanza rw'urutekanekano nk'uko bisanzwe bikorwa ku batavuga rumwe n'ingoma ya Kagame. Ibirego babigize 9 byose. Rusesabagina yabyihakanye byose kuko bari bamaze kwanga yuko ahura n'umunyamategeko we kugira ngo bigane ku idosiye maze atunganye urubanza abone uko yiboranaho. Rusesa yikuye muri urwo rubanza ku manywa y'ihangu, araruzira pe, kuko yarebaga nta butabera ateze kuzahabwa n'abo batekinisiye bari bagamije kumutemeraho itaka. Amahanga Rusesabagina abereye umwene n'igihugu cyangwa umuturage yarahagurutse na yararikoroza, ahakurikirana ikibazo cy'umuturage wabo kugeza bamukijije, baramutabara, avanwa mu menyo ya rubamba. Banyarwanda, banyarwandakazi, hari benshi muri za gereza z'u Rwanda barimo kuboreramo kandi badafite kivugira, badafite ayo mahanga ngo abavugire. Mbese abo bizagenda bite? Tubirengagize bapfire mu minyururu? Banyarwanda, ni mwebwe mbwira abanyarwanda b'ingeri zose, abahutu, abatwa n'abatutsi, mwese twese abatangije kiriya cyiswe FPR inkotanyi, na cyane cyane abo twafatanije kurwanira kiriya gihugu cyangwa icyo gihugu,
mwese abasivili n'abahoze mu ngabo, abari mu zabukuru, abicajwe kubera impamvu zitandukanye, ibimuga by'intambara zose, iz'ukuri n'iz'amafuti, n'abari mu kazi uyu munsi, icyo gihugu ni icyanyu. Mukwiriye gutekereza neza aho iyo ngoma y'igitugu yerekeza u Rwanda. Ni ukuri hakeneye yuko ibintu bihinduka mu Rwanda. Mwikomeza guhishira no gushyigikira ikandamiza, ibinyoma n'ubugizi bwa nabi bya Kagame. Buri umwe ku giti cye umuganda urakenewe mu guhindura ibintu muri icyo gihugu. Murakoze kandi Imana ibagirire ubuntu.